Ардагерлер майрамга бара албаса, майрам ардагерге келет. Улуу ата мекендик согуштун ардагери Касымбай Жолдошов жашаган көп кабаттуу үйдүн короосунда 2 күндөн бери салтанат токтобойт. Ош шаарындагы ар кайсы мекеме ишканалардын өкүлдөрү, министрликтер келип куттуктап жатышат. Бүгүн дагы коргоо министрлиги аскер оркестры менен кошо келип ардагерди куттукташты. Жаш жоокерлер салам берип, сый урматын билгизип, рахмат айтышты. Sizge çoğun rahmat. Sizdin kahramanlığınız menен, batırlığınız menен biz жаш азыркы өсүп келе жаткан муундарды тарбиялоодобуз. Sizdin тоёгуңуз. Токсон 9 жаштагы ардагер Касымбай Жолдошов азыр дагы 5 убак намазын калтырбай окуйт. Күйлү күчтүү аксакал жаштарга насаатын айтып, ден соолугу жакшы. Китепти көп окуган, сөздөрүнө байкоо салсаң, акылман кеңештерин айткан Жолдошов апаат күндөрдүн азабын жаштарга айтып жеткирсин деп Кудайым узак өмүр берип жатат. Мен силерге жыргал замандын кадырына жеткиле деген насаатты токтобой айтам, ал менин милдетим деп отурат. 17 yaşıma alıp onuma. Mesleğinde koruğa gittim. O sene 3 yıl soğuşmadı, soğuştu, bitirdim. Soğuş bitirip, soğuştan da 5 yıl ızlattım eline saslanma kızlarından. Rusya'nın yerini korudu. Ondan şeyde 8 yıl ben de yürüdüm. 8 yıl ben bildim. Bu ne? Uşal niyetin mahtalatlarıydı. Şu ben oydum şu emge kılıp koyuverişleriyken el bağlaydı yani. Bana elimde o da 8 yıl gündü görüp aşağı alıp anca soğuşta yanımda yoldaşlarımı okuşup bunu ağaçını tartıp özüme de okuyup o yedi cennet ümidimi Allah'ın ikenin 8 yıl şokundattığımdan elge. Kanlı gibi bu zaman. Özüne de geri olan yok. Bir işe geldi gençler. Benim Musa'nın misafirler, Musa Toygancı'dan beri toydu belki. Başından görmeci gömdü. O işe diyecek. Belediyede aylıkta yok. Tesisat yok, hiçbir yok. İş var değil, hani kendime koydum oldu. Bir tiyil al, başına. Bunu kandacı adamım var. İstesen, tutmalarsan, yeni bütün, tamam var, anlam var, uzakta da, o fikir, adresileri o fikir yok. Türkiye'de işim bitti. Касымбай Жолдошов Ош шаарынын Төлөйкөн кичи районунда жашайт. Учурда небересинин колунда. Ардагердин 13 небере, 55 чебере, 3 кибереси бар. 9 май Жолдошовдордун үй бүлөсүндө чоң майрам, салтанаттын шаңы бир жума эрте башталат. Айшатамдын ушундай өмүр жашын берип, Алла таалам ушундай сый урматын көрсөтүп, али Айшатам дагы Аллах өмүр берсе дагы жашайт. Namazın üzbeyt, zikir ibadetlerin üzbeyt, Kur'an'ın üzbeyt. Ayşe tamam daha köp nerselerde ümit kılağız. Allah'ım uşunday sıyırmatın neyesi kılıp жүрөберсин. Учурда Ош шаарында 2 гана ардагер калган, 5 оорукта эмгектенген ардагерлер бар. Жашы 100гө таяган ардагерлердин эң улуусу, күч кубаттуусу дагы Касымбай Жолдошов. 9 май жөн гана жеңиш майрамы эмес, ал эскерүү күнү да болуп саналат. Быйыл улуу жеңиштин 79 жылдыгы белгиленүүдө. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.